rongo ki te tangi a te korimako. Korero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Ai ngā maunga whakahi, i ngā awa whakatere taniwha. Ai ngā moana tapu. Puta noa nei te motu, tēnā rā koutou katoa. Whakapāho atu ana. Ai tō tātou marae o Tūrangawaewae, te marae o te ao katoa. Te takotoranga o tō tātou Kiingi Tuheitia. Pootatau te Wherowhero te tuawhetu. I roto anō i te puahurutanga. O tōna whare o mahina rangi. Takoto maira. E ngā rauranga tira mā, tēnā koutou. Ko hoki mai nei a Taringa. Ki roto anō i te harurutanga nei o Kimiora. Kei waho rā, te mahi a te tangata. E whakarite ana. I ngā tohu o te manaki. Nō re mihi ana kia koutou. Tēnā rā tātou katoa. Tēnā, I really liked that mihi. Tēnā koe. Oh, ka. I'll give you a pāhi. We've got a pāhi. We've got a C+ tēnei. Love it. Nō reira, ki tō tātou manuhiri. Ko mātou ki ngā manuhiri hono. Mihi ana. Kia koe e tai. Ko hono mai nei kia tātou i tēnei pō. Ki te whakawhiti whakaaro, whakawhiti kōroro. Tēnā hoi. Kia ora. Me tino mihi koe, e au. I nā hoki, kua tatarite te whakapāho, ka putau mo te tei wāpoto ki te ehara, ka ki tau i takoto maiti nei, ka tono au, whakai tonu mai. Kia ora. Nō re mihi ana, o au e tautoko ana i ana mihi kia koe Epiha, nau mai kua ngen te whānau o Taringa. Ai. Nō re hea tātai kaupapa. Ka kite a tōpai. Nā nei. Ai. Kore o tia ki te iwi, ko wai koe, no whea koe. Tuatahi mihi ana kia koutou, whakawātea mai, kia haere mai au, kia kōrero tahi, kia wānanga tahi, kia whakawhiti kōrero i tēnei pō. Ko ai au, ko Epiha Muru-Kete taku ingoa, ana runga mai o te pāwāhi, ngā te mahu te hapu, tēnei au e mihi ana. Nā koe Epiha. Tēnā koe. Ka miti puto nei, kei hare te me tāhai wā engari. Ko ki te au i a koe, he kākahu ana wai nei. I nā huringa haeretanga, e whai nei tō tātou Kiingi, e mau hutu e taiwa, he mau i ngā kia o te pēne. Nē. He pai peke a timata ki reira. Kōrero mo te reo te Kiingitanga, te reo te Kiingi, te pēne, ngā mahi roto i te pēne. Ai. Ki mata mai whetu, waru, noi ho taku pakeke. Ki mata te whaiwhai, haere ngā kaumātua, ki tēnā paukai. Ka tiro au ki te reo te Kiingitanga, ana, o te whakatangi ngā taramu, ngā kōnas meira āhuatanga, tai ki te pakeke te kaumā tahipe. Whakaaro au, ia hianau te uru atu ki te pēne, ka hare atu ki tō mātou matua, matua Ken. Inoi atu, e ahi anau te uru mai ki te reo, tana whakai, haere mai. So, koe atu ai, haere atu au. Tīmata mai au runga i te paukai o rere te whioi. Ai, paukai whakamutunga te tau Pākehā. A tīmata i kona, mai te rara rua mano kauma whetupe. E mai kora, hare tonu ana i tēnei rā. Did you have to audition ki te kia uruai? Or? Paku prakatiki wā then. Did you even know how to play an instrument? No. Well, I was just watching and said, it must be easy to do this. Had a go at it then. On from there. Hair natural. Hea te tikanga o te pēne o te Kiingitanga? Ki au nei, ko te... Ki ngā kaupapa e hare ai tō tātou Kiingi, ko te whakawāte i te ara. Ea tomo ai te Kiingi ki runga ki tēnā marae. Te whakatuwhera i tētahi kaupapa. Koe taku mōiotanga ki te reo me ngō rātou mahi.
Ura. Ai, kamiti ki au, ki te ngaro te reo o te Kiingitanga, te reo i te paukai, he tino wairua ka ngaro. Ai. I te me ka whakaihi ngā mahi haere ake me tai ki tētahi paukai, me te rongo i te pēne, whakeeke, and everything's going on. Ai, Ngā karanga, kopi, te whakaihi. pēne, rā mai katoa, ana ka ū tētai wairua, and then 1 minute's quite... Yeah, ko te ata ingo tērā, what's that first one that's usually played when you come on? You got a trombone, it's the long ones, a bass, Yeah. it's the bigger ones, and cornet. But how te, what's the piece called? Do you know what it's called? That... A piece of music. Yeah. What, no mai, ko te ingo. No, mate. Yeah, that's it. And how's the tune go again? Yeah. Nōna he timata i te pēne. I tau nei mohi o wow, Kiingi mahuta. Ai. I au whakarona ki a matua kēni, mea tu wao Kiingi mahuta timata mai te reo. Nā, e hare tonu ana i tēnei ra. Whakaore mohi o haha te... Koe ngā kōrero. Mara nei te wao te uruta. Kei kore tonu pachi nei we mea te kati. E nā tērā, kāre te kigi tautoko ki haere te pēne. Because nā runga i te toko uti o nā nama. E ahi ana ki nā marae. E nā te paukai tūtai tui o mai ki Parawera. And there was no band. I was like, how boring. Oh, yeah. And I was like, man, I gotta find the band music. So ki mea i te waiatana. And got some speakers to play. I te wae whakeke mai ana te Kiingi me tana whare me ngā manuhiri. I think we're only allowed 100, not even, maybe 50. Yeah, that's... And it was like a big difference. Yeah. And I tono i te pāpā o tērā, find me a bass drum, because at least I wanted one beat, boom, boom, boom. And I put a hole in it. Yeah. Nice. Yeah. So, he wāhanga nui tō te pēne ki au, ki te whakahiri, te wairua. Ai. Yeah. So does the band play at other events? You know, not just the Pokai? The Pokai and here at yeah. Coronana, and they also playing on Thursday in the morning. Kamatu e hara tēnei te pēne whakangahau, ne? Oh. It's not like that, it's what would you call it? Not a... e hara i te pēne whakangahau, yes. No, it's, yeah. Well, but e tai o a rātou mahi, ka whakangahau i te tangata. I te mutunga. Yeah. Waiatai, Yeah. ngai te iwi hura. Kopi, e rāhotanga. Hei tai tikanga e pānaki, e tikanga rānei? Like, Rau te moe. probably because you're in it. Hey. Yeah, and it's something... He Māori nō nei wetahi mahi. So e tai o a mātou tikanga ki a koutou, haere mana te pēne, and we always finish up Ai. the fulfils, and we don't come back down until kua rite te pēne. So they do that 18. piece, yeah. E ka haere mai, ka tata mai ki te paukara, kei te iritonu a mātou rau. And then kia taira anō rātou ki te paukara, paukai me te kara o te Kiingi, and then we put our things down. Yeah, so there's those sort of... Yeah. Yeah. That the pēne doesn't know. Oh, it's easy. And probably koe e tawhiti ei. Because when the flag comes down, me and pēra anō. Ai, Yeah. ka tangi anō te pēne i te hekinga mai nei o te kara. Yeah. Ai. And ka noho rātou, you know, i te rauna, koera te rauna. Ai. O mātou marae te rauna. And everyone stays the night. And in the morning, usually they do another round Ai. before poroporo aki. And it's cool. Everyone Yeah. gets up, kopi, you know. Some marriages might come from there. Kopi. Taku mōia koe na te tikanga. Nā wā Oh, mua. te kopi. Yeah. Ai. Really? Nā wāhine kua wātea, Yeah. i roto i te tau i noho pauaru, kua wātea, nei kei chop their stuff. Yeah. Ko mohi o ngā tāne, oh yeah, e wātea nei rā wāhine. Yeah, some of them been wātea for ages.
And then engari koera te tikanga. Ai. Yeah. I didn't know that. Yeah, tikanga tō te rā mahi. And then while they're playing, koe nā te wā hei whakatako, mehe, kei te marae te tikanga, koe nā te wā ki te whakatakoto i tō koha, ki te pēne. Yeah. Kia ora. And ka whakatakoto ngia ki te tau te pēne kia moe wai. Well, you go right around Mā te the middle. pēne, Yeah. te whakaaro. And then mā tētai o rātou mātou e mihi, and then ka haere ngā poroporo. Yeah. Mostly I only see the kupi being done by the mature women. You're young. Are there any other young people your age that are into the kupi or? I haven't seen it. Nah, yeah, good, yeah. Quite reserved in this day and age in terms of... I wahopi te moingari e kāre kupi. So, I tupu ai koe i wāhi pāne, hea etahi atu mea i kitea rā e koe i roto i tō whakatupuranga mo te tahi o te pēne. Did you see any other differences or times in when there was an evolution in the pēne and the band, or sometimes when someone's trombone was rusty or something? Yeah. Some pokoas we go to, and one side finishes before the other side finishes, and one sounds off, one sounds on, but yeah, I think quite a few pokoas I've been to. We're all out of time, and to me, it's, I te kore ki nge te hitanga tō te hahi rātana, e tō rātau reo. Ai. Ka mea tua ki a rātau, how do you bring everyone together? How do you get, hey, look, we have practice today, how do you bring everyone together? He goes, i te wā ka taimai koe ki te ino ki auru atu ki te reo, ko te pātai mehe mea ka whakapono koe ki te kaupapa, mehe mea ka ū koe ki te kaupapa, ana ko uru koe ki te reo. And koe pia te taku tironga that everyone is into the kaupapa. When they come to Koronei, everyone wants to be out there to watch them, because they come in there and they're strong and everything. And koe etahi o mātou roto i te reo te Kiingitanga, ka taka i te waka, ka uru hoki mai, ka taka i te waka, ka hoki mai. We don't have a strong group of there. I te whakaaro au te kāinga, he roto i te hahi rātana, waru pia ngā reo rereke, te reo te arepa, reo te omeka, e rā kara rereke i roto i te reo. Ka noho au ki taku kāinga, ka whakaarohia, e āhei ana tātou kia pēra kia rātana. And if you look at it, that ko Waikato, ko Raukawa, ko Hauraki, ko Maniapoto, me he mea ko te kau mai a Raukawa, te kau mai Hauraki, te kau mai Waikato, te kau mai Maniapoto, ana, ko whā te kau te reo, te maha o te reo, and i tēnei wā ko te kau mārua pia. And he uaua hoki, karongo hoki au te uaua mō tō mātou matua Ken, ko tana whānau anake, e hiki nei e pupuru nei te Māori o te kaupapa o te reo o te Kiingitanga. Kaore pēr tēnei te mea tu ki aia, ko tō whānau anake, he whakaaro pēr kia tūwhera ki ngā iwi. Kia ora. I te wāka haere ki tēnei kaupapa, ko whā te kau ngā mema o te reo, e whakaeke ana ki runga ki te marae. Ka kore e waiho mā te raurau iti noiho o te kaupapa e kōkiri. Ora, koe pēr taku whakaaro. Kia matoturu te oro nei. I'm thinking of, ko te tramu, te manawa taki drumline. No reira, i kororo rā mātou ki ngā etahi atua no ngā ringaringa ngā waiwai, kororo rā mo te hekenga o tētahi mahi ki roto i te whānei. Koina taku pātai. I heke tērā mahi, kia koe kua mau kei rā no i taua whānau. Kei roto i ngā whakapawe, whanaunga tahi tātou katoa i roto i te reo heo ki au. Mai te paki ke waru whitu me te waru i haere au ki ngā kaupapa maha o te Kiingitanga, ngā paukai, tēnei kona i whakaaroa ki au. Meru atu au ki te reo, en iuru atu au, en kua noho au ki kona taino heo i kāru pēr he mai taku tupuna, karaua taku aku mātua,
Nā ki au, kaore he whakapapa I roto rā, e hoi, he whanaunga. Ai, ki tātou katoa I roto I te reo. I whakapata whakaarama hui I maki au I tētai rangi we were just, had to let some steam off about some things. Ka me mai ki au, I te me te koro karakia māo. Ka me ki au, at home, Epi does our karakia. E mai nui tērā, te hāpai I nā kura, o te pai Māori re, e nā koe nā no te te aku ki te ngā I a koe, whai ngana mai te pēne. Me kare koe mahi na pēne, ai, kei te taki, kei te tū koe hei tari au. Koro mai mō tērā huatanga. Kia ora. I tētahi rā ki runga o timatau ki te pāwai. I ko rā, a hare atu au ki runga ki tō tātou marae he tangihanga pia te kaupapa. I ko nā noiho e tangi tunungana te ngākau ki tō mātou matua, te reo tō tātou paipa ki a tākaroa. Ko ia ana ki te reo, me te tangata I runga I tō tātou paipai. Ko ia, ana ko te reo karanga ko Nana Taini. Ko rau ana ke pupuru ana te mauri o te paipai. Ana, ka noho au kona I mōhi au ki ngā kura, I mōhi au ki ngā kaupapa o ngā karakia, ana I tai te wā, I mātu mai taku karaua, hey, no one's here to do the karakia. Mau anō e taki te karakia, ka pātai ake au ki rā, mehe mea ko koutou e whakai ana māku e tū, ana ka mahi au ka taki I te karakia. Me koutou e whakai ana. Nerd. E nā, ka hare ake au ki runga ki ngā rauna, ka tau ki runga o te marae o Rāwhitiroa. No, Aotearoa. E nā, ka kotahi mai te Kiingi, kotahi mai ngā kaumātua, I te tiro haere rātou, I runga I te mea kaore tētahi I kona, e mōhi ana te taki I ngā karakia, o te pai, I ngā kura o te pai Māori. Ka tono mai tētahi o ngā kaumātua ki te Kiingi. Kaore he tangata I konei, ko hoki ki rātou ki te kāinga. Ngā tangata e ahi ana te taki I te karakia. Ka mea atu pātai ki te iwi, o ki tētahi e ahi ana te taki. Ka haere mai rātou ki au, ka mea atu e ahi ana koe te taki te karakia. Ana, I taki au te karakia o te kura o te ahiahi hi runga o Aotearoa. Mutu ana I te rā, te taki I te karakia ka tū, te raua Sani Karena. Ka tuku mihi mai ki au. E ko tāna kōrero, he ino I tēnei ki au koe mau ngō mātou karakia e taki ki runga ki ngā rauna paukai. O tira, ngā kaupapa kai mua I te aroaro te Kiingi o tira, te iwi. I te wā ka haere tātou ki runga ki ngā paukai. Hopu mātou te pahi haere ki tētahi ki ngā kaupapa. At the last bus stop, ka tuku karakia ngā kaumātuku te karakia o te pai Māori re, ke tīmata I tō rātou harenga I runga I ngā rori. Ana, ko au, tangata ka taki te karakia I tō rātou taha, kia pai ai tā tātou harenga ki ngā kaupapa. Was that sort of like your gateway into the paipai? My gateway was into the paipai was actually at the pā, Te Waihi. When I started, because it was Korotak that opened, there was no one to pick the koha up, so I picked the koha up, mihid, then that's how we finished. And that's how you pai. And from there, went on to that tangi, went on to that tangi, went on to that tangi, and from there it was, come to little kaupapa, no one was there, so I had to you become te mauri o te tō mātou marae wāhi, so from there, just kept on going, and then that's in the Omata's it, and you do the karakia here, or can you do this here, and just always knew that ia pupuru koe te mauri o te kaupapa. Do it. Aha koa, te kōrero a tēnā, a kōkiri koe te kaupapa, kia pupuru I te mauri. Pai. Hono, ko te pātai ki au, hea te tari au? O te tari au, hiana ko te tangata e taki ana I te karakia o te pai Māori re. E mea ana te kōrero ko tari au te whetū I te ata. Ko tari au te tohu o te timatanga hau, ana ko tari au ko te pai Māori re. Ana, koe e tāku
ha tēnei mea te tariao, Ai. te tangata e pupuru nei, e taki ana I te karakia o te pai Māori. You know when you do a mihi to someone who's just done the karakia and you like might say tēnā koe e te tariao, can you only really contextually only say it if they've done a pai Māori karakia or no? Well, that's a good question, because that's how I see a tariao, what a tariao is, because as kaupapa, te kura atu ki te tariao, mana tō tātou karakia e taki, and ko te karakia o te pai Māori ka taki. So I've been everywhere and they say, hara mai te tariao, and when the tariao comes, they're doing the pai Māori. That's it. I don't hear them doing any other Ka pai. karakia. So that's how I thought, I'll have to look out for this. A tariao must be a person who... And I think my friends at school every morning, every Monday morning at school, ko tahi mai te kura katoa, ka taki te kura o te awatea. Ia mane I roto I tō tātou kura. Ka tū te tangata whakamihi te tariao. A mea atu rātou, kei te tariao, rawa, e rā kōrero, ka tai mai ki ngā e rā karaki a poto, ana te tūwhera I te rā, ka hare tonu te kupu kei te tariao. And I mea mai taku hoa. Hey, is tariao only for the person who's doing the pai Māori or for any karakia they do? So I told him, what I think it is, a tariao is the person taki I te pai Māori. Tika kia au tonu nei ki te kaua o te pai Māori kei rere kēnei ngā whakaaro mō te tariao. Pai tēnā. Hazard I guess to... For those understanding or learning, just maintain tariao with pai Māori. I think that's the safe way for me to understand it. I āta noho koutou, ka wānanga hea, e koutou te pai Māori. Oh, well, I ako au te pai Māori, I runga I te mea whetu waru aku pakeke. E haere mai te mai I roto a Gimiora. Ai. Ana, I moe tō mātou kuhunga atu ki Gimiora, ka kotahi ki te... ki waho te whare o Tūrongo, ka taki I te kura o te awatea. Ia tau, I ara I konau ki te karakia. And I think mai te kau I tau ngā karakia o te kura o te ahiahi, o te kura o te awatea I roto I au, I maramau ki ngā kōrero. And I te rauna paukai, ko te paukai te rā I te ahiahi, ka tuku ngā karakia, ana ka tū tētahi wānanga. Whakawhiti kōrero waenga ne tātou haha ngā tikanga o te karakia o te pai Māori ko ngā kura, ana, te kura o te ata, te kura o te awatea, kura o te ahiahi, ko kura tangi kerei, ko matu a tama, he karakia no era, and āwhea te wā ka taki tēnā kura, āwhea te wā ka taki tēnā kura. Rare, I tai atu ki ngā paukai, ngā ahiahi wānanga, ngā kaumātua o tira tō tātou Kiingi, ki runga ki ngā marae āwhianga e nei kura e taki. Ai, pai. E ko te kura tērā, koina te kupu mo te karakia, ngā momo karakia o te pai Māori. Ai, pai. I find it really interesting, pai Māori. Kia waiho pia mā tētahi o tātou kaumātua te whakamāramatanga o te pai Māori me te hohunutanga o taua kōrero. But it's good to hear tētahi reanga penei a koutou e taki ana I ngā karaki te timatanga o ngā mani, o ngā wiki. Ia mane, ka taki te kura o te awa te koe ate, he tikanga I roto I tō tātou kura. Ai, pai. Well, what else do you do? Hea te atu tikanga that you do? Mahi karakia, whai kōrero, mahi roto ki miora. Ai ao, roto I ngā mahi kaiwa wā hoki, mo te riki. Other than that... Tā mea, kōrero tia mai te wā ki a koe I Kimiora. What was your first? First job in Kimiora was Anahera. Right, started right in the Anahera. I just help people take their plates to the table, but back in the time, we used to, still today, supervised by Nana Kiri Maku. And our job was, they'll send us out, go have a look. You had to make sure there was a fork, a knife, a spoon, a cup, a sugar,
and everything on the table ready. If there wasn't, your job was to go back and tell them, on this table, there's no cup or no whatever. There wasn't, then that blame will go back on the supervisor, and the supervisor will lay it to the waitress, and it come up from Anahira. And I think from Anahira I went straight to an usher. Oh. And I've been ushering in Kiingi probably maybe 11. Wow. 11 ushering in Kiingi and still ushering today. So e te iwi, if you haven't experienced the manaakitanga that they give in Kiingi, it's quite a well-run kaupapa. You've got te tangata e kōrero ana mā te microphone, you know, telling people which way to go and who to see if you need to go that way, and they're quite the ushers use are quite persuasive, or you know, not persuasive, but you know, this way, just four, move down. Yeah. But it is, you got to because there's a lot of people to traffic, everything's going this way, that way. Please enter via this door, exit via that door, and I te ata nei, I te ahiahi nei, hau atu au, I roto I tō tātou whare Kiingi, and I go, man, it'd be great if they had a coat, and there was a coat room. Yeah. Right here. Yeah. So, you know, it's got all everything. wealth. Yeah. And there's 2 people in there. Yesterday, I like literally just finished my plate. There was already a girl there. Oh, you finished? Oh, yep. Yeah. I was talking to another person and my plate was empty and I turned around and it was gone. And I was like, oh, man. So, okay. I want to get, I just still think it's so amazing that you are so young and you are out there doing the mahi on the pai, doing all the karakia and that. Have you stood here on the pai at Tūrangawaewae? Actually, when Epiha Motu happened, I tū te pauka tuatahi, I get ngā hora, I karanga mai e te Kiingi ki au, e kōrero tahi tana taha. Ana, mea mai ka ino i au ki au koe hei reo mo te rangatahi kia whakaputa I ngō whakaaro hea tēnei mea te mana motuhake. Ana, I tū au ki runga I te mahaurangi o mahinarangi, e taki atu I ngētahi kōrero, ngētahi whakaaro, hea tēnei mea te mana motuhake. And then, e tei kaupapa I konei au, mea mai koro tāwhiri, mau te koha e tiki atu, and e hare atu au te tiki mai te koha, ko e pē ngā wā e rua, ko tūai kunei ki Tūrangawaewae. Cool. Ko tete o ngā me pai o tetei, ko tō whakaiti. E ki tēnei au, kua whakangungua koe, kua whakamātautau hia hoki koe, e mohi ana koe. Kare koe te whakamahi e rā whakamohi o tanga, hei whakateitei a koe, hei whakaiti rā nei tētahi atu. En ki au, hei mea nui te rā. Ai, me tātāwa tū taki roto I nā paukai, e tai o pātai mai ki au, he pākiki, engari pākiki pai ka hoki aku mahara. Ai. Nō reira, hea te wāhanga ki te rangatai ki te Kiingitanga, o te apopo. Ko tāku pēr te whai ngā tapu ai, ko whakamahi ai enei rā. Heoi, ko te tiro hoki, te ana mato o te kaupapa, te whakaaro hoki me he mea, me whakapai ake I tēnei, ki ora te kaupapa, o hea tētahi mea, e ora I te kaupapa. Kare hea te whai tonu I tēnei tikanga, I tēnei tikanga. Aha koa, ko whakatakotoria e ngā tūpuna o te wā, heoi me he mea, ka tae te whakaniko ake I tēnā tikanga, kia ora tonu tātou, ana koe ia pēr tāku hei mo te āhuatanga o te rangatahi, he wānanga I te kaupapa tuatahi, ana me he mea e mea ana, te kitea mau whatu, I te rangona mātou wairua, me he mea he painga nui, mo te āpopo, okia te kaupapa. Heoi ai, o te wānanga o ki te whai I ngētahi whakaaro mo te ana mata o te kaupapa heoi, me pupuru tonu ki
ngā mātāpono o te kaupapa hoki. Nā koe. Pai. And i te mea hawa kātai mo i te hoiho. And because you're mahu te takamuri, i takamuri tātātai kōrero mō tētai kiwaha. Your fault. No. I te tatari ki tō tātou manahiri kia. Yeah. Yeah. E, whakaroa nau, hea e tai o ngā kianga, so some came out in the nahi. Harei te me meko tai engari, e kianga e kiwaha rānei, i rongo rā koe, e rongo nei, e rongo ana rānei i ngā kaumātua, i ngā rauna i whea rānei, e kōrero mai māu. I nana i koro te e kō. E kō. Yeah, and how all the different ways of saying it. E kō. Te tētahi ianga pēr i roto, i runga i te pahi o ngā kaumātua, ko kere. Yes, it Koia te kōrero. Ko rāmai te tangata, ka rongo koe i aia i mua i tō tiro, ki te i aia. Ka rongo, kere! E nā, ka mohi o koe, e hare mai ana rāmai o, e hare mai ana tēnā kaumātua. Oia pēr tētahi kōrero. E rongo nei au, runga i ngā kaupapa. Hei, e tana tikanga? Kare. Kare. Oh. Kere. 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 Pai. Yeah. So how do you use it for our viewers? Or how would you use it? Listen, always know Kere was Rāmai. Oh. You go here and she was the one that first time I heard it was always her. We always hop on the bus and, oh, morena Kere! Ko tētai kāhu i te pahi nei. Ai. So you have like a core Yes. i te koro rāia, and you have ones that sort of come e tahi wā, but there's always a core i runga i te pahi. And then i roto i tau a kōra, tētai atu toko iti, and then he reo pēnei tō rātau. And when they use it, you know, either he whakatoe haere nei, or he inu e haere nei, or kua puta tētahi mahi. Ai. He reo ke. Yeah. Kere. Yeah, but oh, kere. Ye wainga nui anō. Who are your iho pūmanawa here at these type of events, at the paukai, at the koroneihana, etc.? He maha. Ana, o rāhui, ko tuku. Nā manakitanga tuku. Nā ko rāhui, nā tā ko koro tāwhiri. Ko ngā kaumātua katoa. Anoho au ka kite, ana ka manaki. Ana i te wā ka manaki, ka mea te ai mai koe i tō mātou taha, then ka noho pia au te whakarongo, ka tai mai te wā, ka tono atu, ana mahi atu mahi. Nā runga, i ngō rātou kōrero, haere mai whakahari i tētahi kaupapa. E mohi anau, ana mehe mei whakai ana rātou, mahi atu te kaupapa. Kia ora. Oi. Kia ora. Oi. Yep, I want to be like you when I grow up. Kere. 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 Do you have any kianga like that amongst yourselves in the band? Like, Nā. oh, ne? Frete. Me te, ki ana i te wā, ka tū te reo, ka mai te mahi, then ka hoki atu rātou ki te pahi. Yeah. Te no i roto te pahi, heoi, ka whakahoki au taku, Yeah. ka taraumu ki te pahi, ka hoki mai Ka hoki ki te marae. Kia ora. Te whakarongo ki ngā kōrero. E, pai. Toko iti he pēra. Yeah. But, e hara i te mea, he rā weke e rātu rangatai. Yeah. And they have to, you know, me moe o koutou, te rauna, te irua ono, ne? Yeah, I ononga marae. So you're on the road for 6 days. Ai. Staying at 5, 5 marais. 7. Hey, 5, 6. Karawe, akane maketu, waipapu. Ne, okapu. Yeah, 6. 6. 6 marae, your clothes, you're travelling. So a lot of, you know, you're not always sleeping in the same part of the marae you were the year before. You don't have access to a washing machine all the time. You got to be onto it. Yeah. It's raining one day, it's sunny another day. Ai. And you know the first timers, because they drag in, when they come on the marae, they got a big suitcase ready to go around the world. Ai, All the Pokai travellers know, ane, I can put it all in here, everything I need is in This is here. me for 6 days. Yeah. Yeah. Pea te, hea te
te tohu o ngā tai o te ngā kākahu mo te pēne. Oh, yeah. Tātou pai anō tērā. Timata mai he kara ko te māme te pango. Ai. I te kara tuatahi ki taku nei mohio. Ana ka... Haere mohio me he kara anō heo ka tāmai ki te kara kikorangi. Ana... Haere mohio ana me tika nei kōrero heo ko taku mohio tanga ka whai te kara o tō tātou Kiingi. Ko te kara manawa. E kikorangi te tai, ko ia tāku... That's how I think it might be. Yeah. Because it follows the Taitoko. Yeah, ngā tai katoa. Arire. Oh, it's really hard. Kei wahora, te mahi a te karakia. Nai, koe ne te kura o te pō. Te ahi ai. Ai te kōrero mai tēnei mo te tikanga o te kupu tariao. Te mahi a te tariao. Hea te tikanga o te kupu, te ingo tariao. Wa tūtai, he whetū tariao. Kei tētai o nā waiata Kiingi tāwhiao, tētai o nā waiata, tērā tariao ka mua i ki runga. Kei roto anō ki nā kōro tuku ihoa tainui, e tai kōro mo tariao. Tētai mea, en koe ne taku pātai kia koe. I roto i nā tuhinga korua kai au, o ngā huringa haeretanga o tāwhiao, o roto o Taranaki. Ko e te ona ia upoko, have like 1882 te tau, te whitu o Mei. Ka tua tāwhiao, Kiingi tāwhiao, ka mea, e ngā tariao wāhine, e ngā tariao tāne. Whakarongo mai, and then ko tāna kauwhau. And I pātau ki e tai, I say, moa whetu ai te wahine ki te taki whakaupoko i ngā mea nei. Oh, kari kite. And sort of going what you're saying about tikanga. Because e tai wā, koira te mea hei karo, hei tautoko rānei. I tētai mahi, i tētai tikanga, ki te kore rānei. Kia kaua e mahi tētai mai. I te mea kāreu i kite, must be kāri mahia. Hey, so, nōku e nei whakaro. Me whera nā kōrero, I think, kare kore, I wā te wahine ki te taki nā panepane o ngā karakia nei. Ngā kura. I've never seen. Yeah. Mō muri te wahine, I roto I te ofa. Ai. Yeah. Kātai, kārua, te tau aku nohanga ki te tai koe mātua, taku pātai kia. Hea tau I kite ai? Mot pai Māori re, iaia te Amerikana. Ka mea, piki kaupapa te kaumaru ana ofofa. I was like, te kaumaru I guess, yep. Ko e tahi, e karakia Māori. Te pata karakia Māori I roto I te rangi o te ofofa. E tai ko te karakia o te atua. Kraitia ana nei. E tō mātou nei te rangi, kia tapu tō inga, kia tai mai tō ranga tina. Wow. Ka mea, I roto I te wā, ka ngaro haere te mōhio, māramara nei, e rua, o te tangata ki te reo, ka popoto haere ngā ofofa, ka noho ko tētei. Kare mate o tērā. So it's interesting. Yeah, so, koera tāku mo tēnā kupu te tariao. Well, you got a pass mark. I te korenga ou I tētahi wā poto I kōrero tia mai ei mo te tariao. Like, pass mark. Ara te tangata mōhio ki te waiata, I homa ia te waiata rā kare. Ko āhua, tōna mau e tai, tā tāwa waiata, o tariao. Ai. Nā I runga I tērā, kua kōre ko haere. Taua whetu ki tōna taumata, he tohu pia. Ko tai ki te wā. Ai. Tiko. Ai. Nā mau ata te kōrero e whakakapi. Hei, kōrero whakakapinga mo tēnei pō, ko ngā mihi tonu ana, ngā whakaro nui ki tō tātou Kiingi, e takoto mai ana, I runga anō I ngā koro wai mihi, ko whatuia e tēnei ngā waka ko tai mai, he rā noa pōpō, anō I runga whakaro nui, ki ai me tana whare mate, te kāhui ariki,
kia koutou. Tai ana kia tātou katoa, i tangi nei, i pani nei. Mihi ana kia tātou, mihi ana kia koe hoki e tai. Noho mai nei ki te whakarangatira i a Taringa. Ko rangatira mātai i a koe, i a koutou katoa. Te haukainga nei, te Tūrangawaewae wāhi pā, e manaki ana i ngā, te tini ngero ngā waewae ko tai mai. E tai tonu mai ana i roto i ngā rā mihi ana. Tēnā koutou, tēnā koe. Nā i runga i ngā kupu nei, pai Māori re. Pai Māori re.